Dan u Trebinju Željka Cvijanović je provela okružena stranačkim kolegama i koalicionim partnerima. Obišla je hidroelektrane na Trebišnjici, sastala se sa gradskim odborom SNSD-a, ali do zgrade opštine i trebinskog gradonačelnika ponovo nije stigla. A zašto bi ja sjedla sa načelnicima koji mene vrijeđaju? Zašto bi ja sjedla sa ljudima koji komentarišu moje noge? Da li ja nekome sjedim u krilu kako su to govorili? I svakakve druge gluposti koje sam imala. Poslušajte, ovdje sad stvar jednog ljudskog, znate. Konačno, ja sam žensko i cijenim s druge strane ne samo političkog protivnika, cijenim nekoga da li je normalan ili nije normalan. A u hotelu Leotaru samo osmijesi. Tamo je Željka Cvijanović podijelila 500 novih članskih kartica simpatizerima i aktivistima SNSD-a, uvjeravajući ih da su napravili pravi izbor. Zamislite blamaže. Da izgube Milorad Dodik i Željka Cvijanović od onakvog Ognjena Tadića i onakvog Mladena Ivanića. Dakle, nema te varijante.